Bunu da böldürüp yetip Время шашлыков деп қой. Şaşlık. Şaşlık. WhatsApp'a jita koyacağım. Hemen. Ne oldu? Şöyle hayatım. Biz de aytmamsın de şu. Ceviz bu. Bunu. Кейбісті азыр бышырсақ соңын шашлык болады. Bu şaşlıkты daярдаш үшін қандай қылыш керек? Шашлык даярдаш үчүн эмне? Биринчи очередь эт керектир. Aha. Эт керек, помидор, туз, пияз, кичине уксус, перец, приправа, зире. Болду, баарын тураптыр эле аралаштырып тыңдап коесуң. Эгер этиңер катуу болсо, анда айрандан кошуп коюш керек. Айран жумшартат. Kiwi да қошып қойса болады. Кивиде да кислотность бар да, анда кошсо жумшартат. Кивиде болот. Қанша уақыт дымдалып тұрыш керек бұл? Жарым саат турса болот го дейм. Жарым саат. 1 саат. Бул канчалык көп турса ошончолук жакшы да өзү анан. 1 саат, 1,5 саат деле боло берет. Шашлык болсо эми жарым саат да. А так 1 саат, 1,5 саат нормальный болуп калат өзү. Помидорды неге қоштыңар? Помидор дамын чыгарат да. Мұны бышырғанда отын керек болобу же көмүргө жакшы бышабы? Өзү го көмүргө жакшы бышат. Анан кээде көмүр таппай калат. Көмүр таппай калганчы да отунга. Отунга. Боло берет. Азыр отунда даяр болуп калды, башта күйүп атат.